Биллерин курдук кыбытыны тигерге үсүңнөөх сукуну туттулар, сукунары туттулар. Манна бола мен бүгүн күйөкөңү, караңы онна сырдык өңүллү. Кыбытыгытын быһаргытыгар эйги таңас устатынан эбетер туратынан быспаккыт. Кинини покосой ден ушалаатылар. Бу маннык 4-5 градыһынан быһагыт. Онна кыбытыгыт таңаскыт кыбытыгыт кетите чэһитте 6 миллиметр болун сөп. Бу кыбытыгытын таңаскыт илин эттүгер, итсебой эттүгер урдугут. Онна 2 сөттүн эме урдугут. Жауынны билеген тиген кирен мараат. Сапкы төңө оттон бу эйне үсүңнө холихин болланы бу кара эбетер магаан, эбетер же бу халлан. Тигер боллаганы бу кытытыттан отой кыра 1-2 миллиметр курдук теге түйен бараммыт. Кыпкыра сигени манык тегебет. Түттүрү тары тиек көсөп эбетер көнө сигенен расстояниятын 1 миллиметр гана тиек көп. Кыратыгы кысарытыр дата сапкыт тагыр көстүү уктах курдук же тиген бара турат. Эйги оны улахан олбогу масынанын тигер боллакытына эйги бу кытытын 5 миллиметр, 7 миллиметр дагыны кытын сөп, оттон бу болланы илиннен тигиллер, ручной, оловор, чапараак, урты коютун иен кырылыс куйдарынан тигер боллакыны маннык тигек кытын сөп. Бу көнө сигенен тигебин. Эппитим курдук түттүрү тары сигенен эме тигек көп. Ти курдук же. Мантыбытын тиген таардыбыт. Бу иккеттен маннык болла. Же билеген бу кыбытыбытын бу маннык ордор кыратык. Оны илибитигер тутан бараммыт. Бу кыбытыбытын кырыен көбөт. Вот, чеки быты таксан келле. Тай билген маны түктүр бүтүгер биги умса тутан баран. Бүтүктөк бүтүн нада маннык. Умса тутан баран. Олихин бу сикпит. Отой кыра молуктак.